page 178 et 179 ka Tafsir al Quran de Surah 8 idh tastaghithuna antetum de fabino rayno do rabbakum yawman fastajaba lakum wajabinaniyo o yon anni min widdukum mi beydiri on bi alfin wuluwe min al malaikati murde malaikabe murdifina jokkodirbe ma ja'alahu Allah wadiral illa bushra sona welo wali tatma inna bihi fi yudi indi sabudun qulubukum berde monde fi o jeppini malaika wa man nasru polgangal e ballangal wona illa min indillahi sona murde ka Allah kanko Allah folinta inna Allah anden Allah azizun ko teddudo hakim ko nyenyudo nyaare makko ne ede yo gashikum ande to mande o suddirdir ande teto mande o suddirno an wasa ngongre amanatan ka holare ka buttu minhu immorde ka makko wa yunazzilu mujibina alaykum do modo minas samaa'i immorde ka sama andiyan li yutahhirakum fi wala biniron bi sabundiyan dan wa yuhdiba onaba itta ankum modo rijisa shaytani sobe saytane o wali yarbita fi habba ala gulubikum kado berde mo imanu on wa yuthabbita bi otabintini sabu modum ala dama temon idi yuhi rabbuka antu to mande joma wahayno ilal malaikati fade malaika ben anni wonde min ma ko mi do wonde modon fathabbitul ladina onon kadi yahe tabintina non lamben amanu gomdimbe saul gi arami bugo fi gulubil ladina ender berde ben kafuri yeddu be ruba kulongol fadribu piyombe fawgala naage kasengo dow daade wadribu piyon minhum mabbe kullabanan e kala gujere kolli ma gujere jungo bi mana kala jokkulal kawni kanyuboto dhalika ko wadi dum bi annam sabu kambe sha'ullah be lundike Allah wa rasulahu ene laade makko awale wa man yushaqilla kala lundi Allah wa rasulahu ene laade makko fa inna Allah anden Allah shadidul iqabi ko ti do lette dalikum dum do modon faduguhu mede de do lette wanna lil kafirina e kadi wonde no wodan hebera ben adaban nar letteyte ya ayyuhalladhina amanu kono yugumdimbe idha laqitum alladhina sunfutti ben kafaru yidbe zahfan ka gere ka jihadi fala tuwalluhumul adbara wata huccintinan be duburuji din dogonde zahfan gal marato korago mante gal mojja zahfan ka gere ka biyo jihadi wa man yuwallihim kala do huccintindo e mabbe yawma idin danyande duburu makkon illa mutaharrifan sonara ko dogugol yiltito bawo hebilo bi mana rekilugol tungokun hebilo arta ara fi dogugol yiltito bango har ko fi yettugol position ligitalin wonande gere on aw mutahayyizan mara ko dogugol ya takko yo ila fiatin fade fedde go fa kala dogudo harana gotel de dogande do didi fakadu ba ara gomdi ruttodi bi ghadabin itikkere min Allah imorde ka Allah subhanahu wa ta'ala wama awa werde makko ne jahannam ko yite jahannama wa bi'sal masir jahannama boni ruttorde falam taqtuluhum ala dali on warali be goy walakin Allah koni ko Allah gatalamon ko waribe wa ma ramaita buganoki idra maita to mande bugi noda walakin Allah kontum ko Allah raman ko bugi walibuli al mu'minina fi yo jarribu gomdimbe be min imorde kamakko bala an jarrabu hasan Allah baado inna Allah anden Allah samin ko nan walimun ko andudo dalikum dun do modon wa anna Allah e wonden Allah muhinu o hoynayi kaydil kafirina pewje heferabe in tastafti ustayuni on landike ko heferabe on ko lan o yewta dum mari sababun nujuli faqad jaakum gomdi yari on al fatu jababu yeyo wa in tantahu son haditike fa khairul lakum ko dum buri moƴƴande wa in ta'udu surrutike keferan ka ko na'udu min rutto wala to kon yana fata dun cian ko me modum fiatukum fedde monde shay'an hay e hunde wala kasurata hay sinde duudi wa anna Allah wanden Allah ma'al mu'minin monde gomdimbe be ya ayyuhalladhina kono be amanu gomdimbe atiullah dofte Allah wa rasulahu ina laado makko wala tawallaw tan huccutan he gaay makko wa antum ta'lamun tasma'una hidon nande wala takunu wa tawallatu kalladhina wa naben galibe samina men nani wa mutay kambe la yasmauna benanali inna sharrad dawab ande ko buri bonde daabeji din fu enda layka Allah assummu ko o do faadudo monanata gongal bukum bobojo alladhina billahi aqiluna bi haqqilta walaw alima Allah si Allah hino anduno fi bi khairan mojjere la asma'hum onani nayna be gonga kan walaw asma'hum kono hay onani no be la tawallahu be huccitayna wa hum ta kambe mu'riduna hibe durno
ya ayyuhalladhina amanu kono gomdimbe istajibu lillahi note Allah wali rasuli ene laado notebe ko be noddoto on kon ida da'akum sibe noddi on lima yuhyikum e ko wurnata on dulle be noddata on e ko warata on notebe wa alamu andon anna Allah wondeno Allah koni nyandego yahulu bisoto bainal mar'i hakkunde neddo wa qalbihi e berde makko nden wa annahu ikoni kadi ilayhi ko faade ka makko kanko Allah to sharuna woni ko mobo ite don wattaqu hulo reno don fitnatan fitina mono ara tawata si o ari la tusibanna alladhina o hebata ben don o nangata ben zalamu tuñu be ben faggitani be mo min ko me modon khaswatan tum tata na ben don tum tawa o raabay haybe faggitanaki mo ben donc haray be bonnata ben safe ko be hadu won be bonnude ben wa alamu ando anna Allah shadidul iqabi ko ti do lette haray ko doni darsu meden haray kadi do hiden hatta do hande on jemma on tuubi moƴƴa awa ngongre den wa'i wasi haray don andi o tafsir al Quran de do kono haldirden non dum do ko fi men ekkitotobe addugol qissa ala addugol sababun nuzul ala kala hum paado qissa ma sababun nuzul ko yiltuka tafsir al Quran arano mo mi adi wadde ma on dalan ka numéro téléphone ji 657 60 53 09 631 60 53